Hello guys, welcome back to my channel. This is DS Thangboy How Keep. Today we are going to discuss about the features and the specifications of DSLR camera, which is under 90,000 rupees. Based on the specifications and the features, we will be listing down the top 5, which is under 90,000. DSLR camera top 5, 90,000 rupees. Sang som ko manung ho inabadiwahiin. Hiti listing hi top 5, 5, 4, 3, 2, 1. Anavepentao hiti. Top 5 Canon EOS 200D Mark II. Hiche Canon EOS 200D Mark II hi market price sa 2 din munahin 50,999. Sang som ngale zakole som kole ko sang som ko bisabin au min hi. Ahin la hiche market price hi apha si na kibang phone abang kun le akal tawin abang kum le akum su in hiche hi market economy dung zoya hung chi a hi. Hiche camera hi beginners holding nga chu hoita hi in. So le mid range level ading nga zong manthai lol hi in. A specification ho hi ipipiham anaviyaw hiti. Akhat na hichi Canon EOS 200D Mark II hin LCD 3 inches alin anayin a screen size kisay na hiin. A processor hi Dslr 8 processor ahiin. So le ama hin touchscreen zong a supporting na hi. Ani na ajun ama optical sensor resolutions a megapixel hi 24.1 megapixel apizawin na hi. Amahin continuous shooting speed api izawzan hi 5 frame per second apizawin na hi. Sile amahi Wi-Fi connectivity inbuilt na ahiin. Hichi Wi-Fi connectivity kisay na hi na phone ako na camera apps na download na le control na bol thay photo sojon export na kibol thay apat pa na kilhon na lado na batay ahiti na ahiin. Sile amahin eye detection hi autofocus anayin. ISO range hi 100 apat 51,200 sa nasang anayin. Sile amahin 4K movie zong hi a support thayin. Video capture resolution hi 2160p chan apiin. Sile time-lapse movie azong 4K a support zawin na hi. Top 4 Canon M50 Mark II. Hichi Canon M50 Mark II hi market price 58,870 inaw min hi. Hichi azawa kasay mabanga market price kibang low ahiin. Abang kale kala abang kale kim su ahi. Hichi Canon M50 hi a hethem louhon. Aman hitam asabin hin la asu luiba to Canon M50 lo hin chi Mark II asu tha ahi na hi. Hichi specifications ang anaviyaw iti. Hichi Canon M50 Mark II zong hin agasay mabangin ama zong hi LCD touchscreen ahi in 3 inches a size li na hi inahi. So le ama processor zong hi Dslr 8 processor ahi in. Ama maximum resolutions a megapixel hi 24.1 megapixel ahi in. Optical sensor resolutions chang hi 75 MP chan apizawin ahi. So le ama video capture resolution hi 1080 1080p ahi in. Hin la ama hin social media film vertical video so ahin 4K chan a support zawin ahi. Ama continuous shooting speed hi 10 frame per second ahi in. Wireless connectivity hi aumin. So le ama advantage hi asunga ahin wireless connectivity na chungchu na ahin cloud storage ang apithain na hi. Chile hichi camera added advantage to hi la ipihamitile ama hin inbuilt YouTube live streaming hichi ho hi asunga aman inbuilt anahin. Chile hichi camera effective ISO hi 100 to 51,200 chan ahiin. ISO range ang hoy ta ahiin. Chile hichi camera hi azat dang to akiba akit law na hi ama hi lightweight body ahiin, mirrorless body ahiin. Canon M50 Mark II hi camera dang ho to banga gi ilawa zang khai thana nawa that ahiin. Chile alhang pi hichi camera hi vloggers holding azang kezanta ahin azi chu choile anumin gi ilaw ahiin camera hoy ta ahi. Number 3 Sony Alpha 6400L 6400L. Hichi Sony Alpha 6400L hi market ading atsi loy ta ahiin. Hichi market price hi 83,561 ahiin. Masang chun akimanjap min anomin hin la tula hinchi aman kalin mabana zong kim sukit mai thai ahiin hin la tu di mun na 83,561 rupees ahiin ahi. Hichi Sony Alpha 6400L hi market ahin best selling khadan na chi inahi. Ipizin am tila amazon hi lightweight ahiin, mirrorless body ahi na chungchun ahin a performance ahoy mamazing hichi ahi Amazon Flipkart adi Amazon ading best selling DSLR in 2020 khadzong anahin ahi. Ama specifications so jang anabiyaw iti. Hichi Sony Alpha 6400L hi 3 inch ali nahiin. Sule Amazon hi screen touch ahi nahi.
ama megapixel zat hi 24.2 megapixel hi in ama continuous shooting speed hi achunga kahin sei masate ni sang ahoi mama jingin hi chule alina ahi ama auto ISO hi 100 apada 1,02,400 chen episode in hi ISO hi chi budget range ading ISO range asang mama jingin camera hoita hi na chungchuna hi chi low light photography ading azong hoita na hi ama hin noise reduction jong option ana ina hi chude video quality jong hi 4K ultra HD episode in adi ama hin sequential burst mode photography ya jong performance hoita episode ina hi chude ama hi leisit chunga dinga wire fastest 0.02 second autofocus speed piloi khan azong aniki hi aji chu ama hin 425 face detection anai hi chule ama hin focus magnifier jong anai ina hi Hiche camera hi market adinga chu a feature hoiloi pen hichi range adinga hi hoiloi ta khat jong a hi tin ani kisai na hi top 2 Nikon D7500 hichi Nikon D7500 hi market adinga photography adinga a hoiloi pen khat jong a hi ta na hi hichi budget range tin na hi hichi market price 85,106 hi in market price ki banglo hi in a price chilaya to nanavat ozong ki to lo mai the in hinla hichi price range adinga hi hichi Nikon D7500 hi photography adinga best camera khada jong ana kilhengdoh hi chule hichi specification so ana beu hite hichi Nikon D7500 hi megapixel 20.09 na kisim DX format na hi in chule ama hin CMOS sensor ana in Bluetooth le Wi-Fi jong a support ina hi ama hin video quality hi ultra high definition 4K a support in hichi ultra high definition 4K video recording hi 30 frame per second in episode in hi chule ama hin multicam 3500 fx ane in chule ama hin 51 point autofocus system jong ane zo in hi ISO range a shading in ama hin 100 to 51200 fp in chule ama inches a size a screen size is 3.2 inch hi in touch screen mama hi in chule ama video capture resolution hi 2160p hi in hi hichi camera Nikon D7500 ahoi na hi ipidinga hoidi san hamtel photography ading na hoin aji chu ama hin autofocus system hi 51 point episode in hiji ahi photography ading hi Canon sanga hoizap na hi eti jong akilang in hi chule hichi hi best review khat jong ahi in hichi budget range ading hichi camera hin review hoita jong ana in client tamta akon in hichi sai phat na jong ana chang in hi number 1 Canon EOS 8TD hichi Canon EOS 8TD hi market price a 2.2 hin 89,990 amin masang chun 86 amin asoti line 1 lakh valen namin hi hichi Canon EOS 8TD hi Canon EOS 7TD kisim na chunga hi in chule hichi tua achunga hangsu kit 9TD jong asuin hin la review hi atam nai po hin la tu dimona hichi budget range 1 lakh below 90,000 below adinga hichi EOS Canon 8TD hi one of the best performance camera hi ta na hi ama specifications so ana biaw hiti hichi Canon EOS 8TD hin 3-inch screen lean ana in ama jong hi screen touch ma hi in dual pixel CMOS autofocus ne hi ama megapixel hi 24.2 megapixel hi in ama hin image processor Dslr 6 with 45 autofocus point ana in hi ama hin connectivity ana hi Wi-Fi ana in NFC le Bluetooth bilin ana in hi video capture resolution hi 1080p hi in chil aman ISO pi zan hi 100 to 16000 expands to 25600 an episode na hi ama full HD video recording resolution hi 1920 into 1080 video resolution hi in hichi Canon EOS 8TD hi friendly user hi in ama naman no hi in chile ama resolution hi camera dang to te thailowa a production hi ahoya hoya hi na hi chile achunga top 2 le top 1 hum ki sai na hi mi tamta in a hethem lo mai thai hi in amani hi tu dim mona dinga hi hichi range adinga amani hi competitors a hi honin ale achaina en tua hi Canon EOS 8TD le Nikon D7500 hichi top 2 le top 1 hi aki hi na ipm anavio hiti Google a review ve holding in aki hi na hi a het do thai lo diu ka ying chain hi aji chu Google review ever na le Nikon D7500 hi hoizo in akilang in hoizap ma kilang a hi in hin amani hin benefit achum chi anai hlonin
aphat zoom na photography le videography aman hin akihi na hun niau cha na in hin la photography ading in wang Nikon D7500 ni ahoi zo in hin la overall performance a saying a photo le video adi a video ading a chu hichi Canon EOS 80D hi hoi zo kit ne hi hichi di Nikon D7500 sanga hi hizi acha tu hin akiba alo na thamcha na view hiti IPGA Nikon D7500 hi Canon EOS 80D sanga na la ding ham di hi anaveo hite. Reasons to choose Nikon D7500 over Canon EOS 80D. Hichi hi a reason to choose D7500 hi alang pia photography langa focus ka hin bolin aji chu video langa hi Nikon hi gyal to abang poin Canon mama hi ahoi so hichi comparison I'm photography langa ding hin biaw hite. Hichi Nikon D7500 Canon EOS 80D sanga ahoy lo na zi photography hi anavet ka uhite. Nikon D7500 hin maximum ISO na hi 51200 a hi in hichi chu Canon EOS 80D hi 16000 hin gamchenga ama hin ISO sangzo ana ina hi. So that number of focus point azo ka sa ibang chu Nikon D7500 hin focus point hi 51 ana in hinla Canon 80D hin 45 ana ina hi. Ale abana hin continuous shooting a hin Nikon D7500 hin 8.0 frame per second api in hinla 80D hin 7.0 frame per second api in a hi. Chile a dynamic range jang hin yaw cha inagi hi na hi Nikon a hin dynamic range 14.0 a hi in Canon 80D a hin 13.2 dynamic range a hi. Low light ISO a saying a Nikon a hin 1483 a hi in Canon a hin 1135 a hi na hi. Amani a hi sa ikham logan aki hi in hin la hi photography ading in wang hi Nikon D7500 hi recommendation ka bol zo in so le a hi zong a hi in review dung zo ya zong hi Nikon D7500 hi photography ading in Canon EOS 80D sangin ahoy zo ti phot se a hi le tun ani na IPGA Canon EOS 80D hi 7500 sanga hoi zo han. Reasons to choose Canon EOS 80D over Nikon D7500 anabiyaw hiti. Hichi EOS 80D ahoy zo na hi video chung changa hi. Nyaw cha point ni bose na sayo hita nabat ka hiti. Hichi Canon EOS 80D hin maximum sensor resolution hi megapixel lang aga saying hin 24 MP megapixel ana in hinla hichi Nikon hin 21 megapixel ana ina hi. Chule hichi a ki hi na kit khat chu ipiham tile number of cross type focus point hichi apoi moin hichi cross type focus point hi EOS 80D and 45 aw min hinla Nikon a hin 15 se aw min hi hichi ki hi na hi hichi focus point ho hi videography hi tingle apoi mo pen khat jong a hi in chule hichi Canon EOS 80D hin autofocus is precise te na pi in adi a live mo na kun autofocus hi Canon EOS 80D hin precise te in autofocus api zawin hichi videographer hoding nga chu apoi mo pen khat hi ta na hi hinla hichi Nikon D7500 autofocus hi yalbangin at precise te in autofocus api zaw pon live view mo in hichi amani ke ka aki hi ina a problem alin pen chu a hi na hi hichi ja hi overall experience a saying nga chu photography ading a top 1 le top 2 hinabat ka awitin photography ading in Nikon D7500 hi ahoy zo in videography le all in one experience ading a chun Canon EOS 80D hi ahoy zo hi amani ahoy na hi aki khuchom pon hinla ai ho alang pia Eimite hi camera aneithei yung le particularly a photography le videography a the khanding hi ambe se po in inei khanu chu multi purpose in nom vin hichi ja achu hichi sang som get wala camera choding an ki gela photography jong lunglut nan nei a videography jong lunglut nan nei a hi lewang chun hichi te ni adinga combo achu Canon EOS 80D hi recommend ka bol in ama wang videography na lunglut lova photography bo set focus na bol no mal hichi Nikon D7500 hi nakila adinga hi ti chu kayman recommendation ka bolin Itua hin EOS Canon 80D chungchun a hin 90D ang sutain hin 90D hi 1 lakh val hi jin hichalaili sa hin ang gisaw sa pon aji chu hichalaili sa ai sai hui sang som ko nui lam ho alang pi a top 5 ho in ba daw hin hichang chu kaima personal experience le Google review company review camera review abona data collection hung kila a
Hiche review dung zia chu top 5 li song kibol ha hi in keima hi na akuna jong kasai phat chuma kasai sit na chum lang hi puin Hiche review zo si hi data collection hin kila a khat tawin a phat chum pi kha le ta hung ki list ma hi in listing a nang malung gial ko ake ba lo nam jong le phamo na sapo itin hin la suggestion hoi zo na bol ma mangon comment section na hin bol te hi in ka ki pa in phat chum pi khat taw a hi theila tia ka hin bol hen aji chu lai mi tampin Canon over Nikon Nikon over Canon na Canon hiding ham Nikon hiding ham ti pa san camera choding ho hin lungdan na tampi anai win hin la tuni chan ge a hin hitabang video hoi ai pawa ki sei akimo be se nai po in hin la achoding ho wang chan ala aka ala in experience photographer le videographer ho chu idong jing na win hin la tuni phanang ki sei hi camera mabana choding hon beginner range le mid range choding hon sang som ko nuya camera na cho editing le na cho masang wa a performance a specifications chu itabang hamti na het chit nom diu ka ta san ja chu highlight chom cha ka hin bol hentin hichi video via phachum pi zo si chung aki pa tu ben sayin chule nei ki thopi jingon lang ken jong mabana thil pha thil hoi share thei ka nei la in share jing ka chule maban a hin ken jong top 5 best camera in 2021 jong ka hin bol ding he in he jong hu kinem ta a thanom ta ai na nga ding nang ka hin tim win hichi video hin video si in like share le comment nei bol pi bin lang chule subscribe bon nai lo zo sin jong subscribe nei hin bol pi ding bin ka hin ti mo ve ka ki pa e ti mo ve